Elic Burundi TV aho muherereye hose. Turabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwe mwese mudukurikirana uko bwije kuri Elic TV Burundi. Hano imbere ya kamera nje Tibudici Burengamya Masimba from South. Nkabari kumwe n'umwe mu agenda. Ahandi sahandi ni Magara muri province Rumonge. Aho rero tujya tuyage n'umwe mu baririmbyi dusanze hano hantu. Turabwiye ko tuzunguruka duca ahantu hose hatandukanye. Ubushize twari mu Rutana, turagenda Nyanzarake, turagenda Makamba, hose turashikana umunsi turi muri province Rumonge, turi ahantu bitwa Magara. Tuhuye n'umutipe umwe twumvise ngo ari very talented. Nje gutuma tujya tuyage nawe aduhe byinshi muri bimwe asanzwe afise. Brother nimhore cyane rwose. Bro, nifuza abakunzi ba Elic TV Burundi ko ushaka kumenya ninde turi ko muri kano kanya. Ni Albert Machine Gun. Abasanzwe ndi umuntu mvuka nganye ni wacu muri Rumonge. From Magasilia. Okay, bro, nifuza freestyle gatoya, kapera yawe gatoya bro. We mtoto na mwili kama kiti moto, siyo siri umeniwashia moto, umeniachia joto, twendekea nikupe msikaki, na ombo sije ukasema kwamba hutaki, na itaji uvaye nguo za blaki, ili baadaye tukutanie Masaki, utakuta nimekuandalia pombe ya blaki, hata na mimi nitakuja nimevaa nguo za blaki. Yeah bro. Okay bro, wewe inspiration kurimba ikuye hehe bro? Mani jewe umuziki na utanguye kuva kera ndawimviye kuva kera. No kuvuga ko kuririmba indirimbo yanje ubwa mbere natanguye 2010 natanguye kuri kodi umuziki wanje 2010 watanguye kuririmba. Mbe nize ntambamye usanze ukunze guhura nazo mu mwuga wo kuririmba? So no kuvuga ko intambamye duhura nazo mu muziki ni nyinshi cyane. No kuvuga ko kenshi nkayi wacu turi muri interieur ntabwo turi ubisagara. No kuvuga ko umuziki usanga kenshi twimenya muri yonse. Gasanga umuziki video ndimenya, audio ndimenya, usanga kira kintu cyose ndimenya. Izenje ntambamye zambere tuma mengo umuziki wacu ngahi wacu ugomba kuyumba. No kuvuga ko ngahaye size ndumwe ni benshi baje kurimba ngahi wacu. Turafise imana yo kuririmba umuziki kandi turakora vraiment kuba tuzi baratubuze, ariko no kuvuga ko bivanye nizo mpambamye tugenda turahura nazo kenshi natuma tudasogeye imbere cyangwa tumenyekana. Izindi mpambamye kenshi zikunda kutugora, no kuvuga ko twege ngaha n'abantu baduha interview kenshi duhura nabo nta bantu baba ibiganiro bariho ntabo kabisa. No kuvuga ko mu gihe rero turiko turaronka abantu boza kuduha nk'ibiganiro kanaka tusanga umengo tuguma hahandi nyene. Nico gituma rero nka mwebwe nyene musanzwe mukora ikintu mwoja muragerageza kufanya kugirane kutwiyegereza mukagerageza kuja kuturondera aho turi ntimudute uko turabarundi. No kuvuga ko natwe turafise impano rero mu gihe iyo mpano yacu tubuza abo yidusigekiramo cyangwa abo yidufasha tusanga hari ikindi kintu kanaka kigenda kiyumba mu muziki. Uravuze ati intamba myinshi harimo n'intamba yo kubura abantu bakoresha ibiganiro, abakoresha amayemisho kugira impano zanyu zikomeze gushika kure. Okay, no munsi novuga ati turi ngaha, ariko nifuza umbwira ikintu kima abantu barikora bajya ni benshi, ari aba diaspora, ari abantu benshi batandukanye bifuza no gufasha abantu bari kuri nyuma. Numvise urafise itara urazi no kwandika. Mbe iyo bishitse ukaja muri studio nice kintu cyambere gikunda kukugora? So no kuvuga ko kuko muri studio kenshi tugera tubizi. Muri studio nta kintu kikugora kuko mu gihe ukora ikintu kiri mu maraso ugakora ikintu wiyumvamwo ukaza gukora ikintu kandi ukunda ushaka ntikikugora bro. Okay, nuwe murimbyi ukunda cyane mu gihugu cy'u Burundi? Ni Albert Machine Gun. Murimbyi ukunda cyane? Ni Albert Machine Gun niwe wa mbere nkunda. Okay, nuvuga ati ingaruka kuri iki kintu hari aba producer benshi mu Burundi. Hariho bande bacizo beats, hariho ba Endomike, hariho benshi cyane. Uhe producer uvuga tuwundize nkorana nawe no shaka kuca ndengana. So no kuvuga ko kubera abo bose uvuze atanu mwe ndasikira ngo nkorere track. Naci gituma ntoshobora kumenya ngo yokora mugabo dukurikize nk'ama beat tugiye turumva ku bantu bakora umuziki. Navuga ko muri ko nka Bantu Boy ya studio barakora sana. Hakaba n'izindi studio nyine usanga ziri inyuma kenshi mugabo twumva ariko turasikamwo. Ugasanga rero kenshi abantu bari imbere mu muziki cyangwa abandi bantu bari imbere bagazisuzugura mu ugasanga zirakora nazo nyene kandi bazisuzugura kuko nta muntu akora ikintu ngo bose bagirane bagisime. No kuvuga ko hari ni studio zene yagize kuba ndayizamwe yitwa Nyoni Record. Bone muri Kanyosha naragiyeyo barankorera beat, iyo beat
iyo ngoma senze ndayitwara gukorera Tanzania ikigoma kwa bakuza muga beat ndayikuye nyoni record mu Burundi. Vraiment na producer wa Kigoma bakuza yaravuze ati dogo iyi ngoma dogo arasoboye. Okay, nice kintu wifuza gushikako mu muziki wawe? Ikintu uvuga ati ikintu ndifuza kuzogishika ku munsi umwe. So ndifuza ibintu byinshi. So ndifuza kumenya ko jewe ndi umunyamuziki koko. Ndifuza ko nokundwa n'abantu bakamenya ati Abati kweli ariho kandi arasoboye. Kandi ndifuza ko mu muziki wanje notera imbere kujya kwa abandi bateye imbere kuko bajya bose bateye imbere bahereye hatwe twe turi ubu uye bare kurundi rwego ndavuga ko natwe twifuza yuko twogera ku rwego nk'ubwo nabo bagezeko. So ariko bajya abantu nabo bari imbere baba barateye imbere barakwiye kwisaranya bakiyumvira eske mbega ko turabarundi turi ngahe Bujumbura. So tukaba tubarundi niyo inyuma ho muri Antellier ho bari abandi baririmbyi basohoye muziki. Nico kintu kirafasha. Okay, nice gisabo ushobora gusaba abantu acenshene bajya bastari bakomakomeye. Ni gisabo nyabake ushobora kubasaba kugira uco ushobora gukora kugira ngo baduze impano ziri muri exterior. So no kuvuga ko icyambere na mbere cyo tuma natwe cyo twabasaba twebwe hanini twabasaba ko bomenya ko twe muri izi commune zimwe ziri muri Antellier hari abarinzi basoboye bakaza kudusupport. No kuvuga ko nkaye magara Almagara vraiment ni mu muji nubwo bese bahasuzugura. So kwa Kirundi na kwa Kiswahili naweza nikasema kwamba ni mjini yani. Hapa ni mjini. Unafahamu Kiswahili sana bro? Yani Kiswahili ndo naweza mdogo. Tupige Kiswahili. Amezi. Okay, twende basi. Hapa Burundi kuna wasanii wengi sana. Tukizungumzia kuna Nabi, kuna Big Fizzo, kuna Lolilo, kuna MB Data, kuna wasanii wengi sana. Yupi msanii ambao unatamani siku moja uweze kufanya kazi naye? So naweza nikasema siwezi nikasema kwamba ninahitaji mtu mmoja tu. Nahitaji kama watu kama bando la wasanii ufanye nao kazi. Amazing. Kama leo mmekutana na Lolilo au leo mmekutana na Nabi au Big Fizzo, MB Data, D1. Kitu gani ambacho utaweza kumuomba endapo utakutana na mmoja wao? Cha kwanza naweza kumuomba collabo. Si ndio cha kwanza sasa. Naweza nikamuomba collabo, nikishamuomba collabo ndo nipige collabo naye. Ila ninachojua ila samahani sana. Hata hao wasanii wengine nataka kusema wanisamee kwa hilo nataka kusema. Kiacho tukosti Burundi kwanza wasanii wengi ambao wapo juu kwa hali ya juu kimuziki. Wengi nakuta hata dharau wanazo. Una maana wasanii wa Burundi namaanisha kwamba wanadharau? Wengi wao. Ushakukutana na nani ukaona kwamba anadharau? Nani ambaye ushakutana naye siku moja akakutembezea dharau? Amazing. Mimi kuna siku moja niliwahi kuingia pale Kanyosha pale. Kuingia Kanyosha kwa sababu yule kama nani D1 yule. Yule D1 ni msikaji wangu yule sana. Ndio. Yule hata kwenye mitandao tunaongeaga sana. Yaani kimfano hata kipindi nilikuwa huko mimi niwahi kuishi Buja pale. Pale Makinanira. Wale wakina D1 walikuwa ni washikaji wangu. Yule Fabi Love yule pale Kanyosha pale. Yule ni muuni wangu. Hata muulize mimi Abba tunamjua atakwambia Abba yule muuni wangu yule pale. Kwa hiyo kama Fabi Love yule dogo namkubali kwa kitu kimoja sana. Dogo anaga dharau cha kwanza yule pale. Ina maana Fabi Love hana dharau lakini D1 ana dharau, si ndio hivyo? So D1 siwezi kusema kwamba ana dharau. Lakini tupo tunazungumza kwa point ile wasanii ambao wana dharau. Naweza nikasema kwamba kimfano kama D1 hanaga dharau lakini wanamdharau. Kingine huyu B-Face yule pale. Yule msikaji hanaga dharau. Ila wanamdharau. Nataka uniambie wasanii ambao wanadharau, ambao washakutembezea dharau hapo. Hapo ndio niko ni mwanzo sasa. Nitafikia mafaka au sio? Na ndio maana nimesema hata Abati mimi. Na dharau afu wananidharau. Unadharau afu wanakudharau. Yupi msanii sasa nimezungumza, yupi msanii ambaye ashakutembezea dharau hadi wewe mwenyewe ukasikia kwamba amekukera sana? Si ndio maana nataka nitoboe. Twende basi. Ndio nataka nitoboe sasa. Nimeanza nataka nifanyeje? Utoboe. Atakayenipenda atafanyaje? Atakupenda. Atanipenda. Atakayenikataa fresh tu yani. Naweza nikasema mimi kuna msikaji moja msanii. Kwa jina lake siwezi nikasema kwamba ni pite mbali wala unamtaja fast. Mimi natoboa namtaja. Lolilo tukutania pale Bata. Nikamwambia msikaji vipi? Lolilo jibu alilonijibu likasema kwamba
we vipi? Kwani hiyo ndio heshima ya Kirudi? Ina maana hapa kudharau. Dharau kubwa sana. Okay, twende tutoke hapo kwenye dharau, twende kwa mambo mengine. Hivi unadhani kwamba wewe kuwa na wale mastaa wakubwa, kuwa na urafiki nao, inaweza kuwa chanzo cha wewe kuweza kufanikiwa katika muziki? Yeah. Unajua nikwambie kitu. Wanasema kwamba hata mtoto akizaliwa na mamake, babake asipomuonyesha njia nzuri na mbaya, umeona, anaweza kupitia mabaya. Okay, basi ngoja tuende kumalizia kipindi, lakini kabla hujamalizia ningependa utuambie mtu ambaye anayeweza kutaka nyimbo zako mtandaoni, au anaweza kuandika jina gani? YouTube, sijui wapi, mtandao yote, platforms zako, anaweza kuandika jina gani? Ni Albert Mashine gani? YouTube, kipanda YouTube, kiandika Albert Mashine gani? Tayari umenipata. Kwa nini Albert Mashine gani? Mashine gani itoka wapi tena? So mimi nikasema kwamba mimi niwe kwa mwanajeshi. Mwanajeshi? Mimi demobe mimi. Zamani huko. Kitambo kitambo. Kwa hiyo hilo jina nilipewa na wakuu. Wakuita mashine gani? Kwa sababu mashine gani, yani silaha bonge la silaha inaitwa mashine gani, niliwahi kuitumia. Ndio wasikaji wangu wakaona, dogo hii ngoma hii anaipenda sana, yani mbona naipenda, tukienda kwenye vita nasema nahitaji ile pale. Ndio nikapewa hilo jina sasa. Asante sana bro, mashine gani? Kwa ndugu wafuatiliaji wa television yetu ya Ararahiye Burundi TV, tunaomba kwamba kama hujasubscribe na kama hujabonyeza subscribe now, naomba ubonyeze subscribe hapo kwa kufuatilia vipindi vyetu vyote ambavyo vinapitika hapa ndani ya Ararahiye Burundi TV. Nilikuwa na Albert Mashine gani, mazungumza mambo mengi kadha wa kadha, tumeelewa vitu vingi. Ametuambia kwamba yeye anachokataa ni dharau, na kuna baadhi ya wasanii ambao washamtembezea dharau, na kuna wasanii wengine hawana dharau kabisa. Ametuambia kwamba mambo mengi, lakini kabla tujamaliza kipindi, basi tungemwomba freestyle ya kangine kanyimbo kamoja ili tuzidi kupata vitu vingi. Bro, naomba utupe freestyle nyingine ya wimbo wako. Nakumbuka uliniambia maneno makali, eti kwamba dali hutoniacha kwa mbali. Unakumbuka abati nilikubali, dali we kumbe ni hatari. Chuchuma chini basi ni cheki mjengo, ili baadaye baby tujenge malengo. Bana murango ili tufanye mpango, nirambe basi nipate nafasi. Kumbe mtamu dali kama asali, baby kumbe unazidi sukari. Sitamani dali kukuacha mbali. Takuwa nawe kila itakuwa nawe kila mahali. Ilikuwa ni mimi Simba from Side, Chibudenga mnyama Simba from Side, mbele ya kamera, behind the camera, that's my cameraman. Respect sana. Hii tupo Magara nao. Tunakujuza maneno kadha wa kadha. Tunachokuambia kwamba ni kubonyeza subscribe nao kama hujabonyeza subscribe, vinginevyo basi hapo mbeleni. Comment yako tunaitaka hapo chini, usisahau ku like bro, ili mambo yetu yazidi kwenda vizuri. Tunajua wewe unatupenda sana na unatufuatilia sana, basi umoja wako umoja wetu ni njia moja ambayo inaweza kutusaidia sisi tufike mbali. Basi tunakuomba share kipindi hiki kwa ndugu, marafiki, jamaa zako wote, ili wazidi kupata vitu vingi kupitia hapa kwenye channel yetu ya Ararahiye Burundi TV. Tunakuambia kama tunakupenda sana, na nao ciao.